Ojibia TV, ubeje wo ho. Elijah, Somafo Yawoh. Ono na okasa na akuma sutoye. Odofo. Se Nyame Somafo ya onenze. Idi oyoku wosul. Idi oyoku wase. Idi shejasi ni nyinarama. Idi ni Nyame Somafo Yawoh. Odofo anite wo ha today. Wa no today. Wo kadana today. Fa bada Nyame Somafo Yawoh na ababaka odefudo. Amen. Amen. Odu ya fokase ewa
Sebia oye suru Sebia oye Ashe ya se na amba Teponya yes ma Akana bendi haya wa Akana bendi haya wa Akana bendi haya wa Akana bendi haya wa Nyame Somafo Mapo manado Somafo Mapo manado Nyame Somafo Mapo manado Zekan Kodra Nyame Somafo Mapo manado Somafo Mapo manado Mapo manado Zekan Kodra Nyame Somafo Mapo manado Mapo manado Mapo manado Elijah kasa Shilo kasa Asumgehin kasa Asasura kasa Atemwadewura kasa Akanane Nyame Somafo Yawoh ahene mu hene ewura mu ewurade nyansa na pitase Nyame Somafo Yawoh Ajifu Ɔkrɔnkrɔnyi papa kasa na womma yaya so na yerite kaso okuni kaso osobori me kaso Yawoh Nyame Somafo Ya so Yeretse Adam kwene kaso okuni kaso idomari me kaso Yawoh Elijah Ya so Yeretse Adam kwene kaso ameni yina mutati agbofi yinara mutati agbofi yina niwole kasa na muteno Ahora bina bakati Yawoh Ya so Yeretse Adam kwene kaso ameni yina mutati agbofi yinara mutati agbofi yina niwole kasa na muteno Ahora makani ya jifu Yawoh Ya so Yeretse Adam kwene kaso Okasada
wamani kasada. Okasada nyeni kifa wamani kasada. Kasada.
ayakasi ampa. Amen. Ojo ahurade ma obi antenase. Yo, debere yokoso ayede asedakase yatama botumfo yakopani. Yo ona oyene mbetini. Onye tini bese da bebrensi. Aseda na enyimyam yene da. Debere Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh waba. Da aboso he rabbi, but he never what was shaman no. But the brain. Mama me na me papa no me nuanom na dɔfo da membre o tekan. Yet ma kume yet botofo. Ye beji akomemu ya sra rabbi aboso he no ɔmɛ ntiase akoman. Nsɛm ɔno be yet batase. Rabbi yakase. Dansa no Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ya ɔbɛma no mudu akasa. Mesra da me don hwiri wo phone na mesra e bodomin ana de botu baby ye se obi frawa din na kwekete bia na batena se boko afeso so me no mudu gina na so kasa mesra yante kasa kasa wo kyenchen baby ala de gemeti na mo yima ba ya adwen da wase rabbi yakase. Amen. 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 Hallelujah. Béni soit l'Éternel notre Dieu qui a par son amour infini envoyé son grand pouvoir sur cette terre pour transformer sa nation en une nation religieuse. Éternel est digne et il est juste, que tout s'accomplisse comme il le désire. Amen. Alléluia. Lorsqu'on dit une nation est une nation religieuse, c'est lorsque toute la nation entière, le peuple, avec la même foi unie, adore le même monothéiste Dieu. Et il nous dit que lorsqu'on nous dit qu'un peuple est une peuple religieuse, lorsqu'ils adorent le même Dieu, il dit, lorsqu'on dit une nation est une nation religieuse, actuellement, c'est l'Arabie Saoudite et aussi au niveau de l'Israël. Ce sont ces nations qui sont des nations religieuses. Le Ghana en fait partie, mais présentement, c'est les deux nations qui sont les nations religieuses. Nyame Somafo is the one giving the teaching to us in Ghana and telling us that great thanks be to the Most High God for sending such a great power into this nation to turn the nation into God-worshipping nation. So due to his greatest mercies, he has on the nation that has fulfilled his oldest promise. Continue to say that the Most High God is righteous and his ways are unchangeable, and that God, the creator of all things, shall be done as your word says. Amen. Hallelujah. He said. Continue to speak to us and mention that as he has said, the Most High God have sent him a great power into this nation, to turn the nation into God-worshipping nation, and therefore he explained the nation that is called God-worshipping nation to us. He said that this is a nation that all its inhabitants come together, they worship one God. Their principle of worshiping God is one, their way of life is one, and this is a nation we call God-worshipping nation. He said the Most High God have appointed 3 nations for himself, and that he's putting religion into the 3 nations he's appointed for himself, and the religion he's placing in the 3 nations are the religion through whom humanity must enter before they attain salvation on the day of judgment. And therefore, he explained that currently, as he's speaking to us, 2 of the nations are God-worshipping nations, and that is Israel and Saudi Arabia. So Ghana is part of God's appointed nation, but it's not God-worshipping nation. Isaiah chapter 19, verse 24-25. Therefore, let Israel program is real.
Ɔhene Asiria ɔbɛtɛn wiase. Ayɛ nhyira wɔ asase fɛfɛ osɛn dɛ dɔm wiase nhyira wɔ. Dɛ nhyira kɛrɛ na Misiri. Misa adwuma Asiria na bɛgya na se Israel. Israel, we only Assyria. The Egyptian, this has or come Israel, only Saudi Arabia. You can Assyria, only Anaku, and who assassin out of that. Really, Israel. It is also Moses. The son of woman of Israel. It's not a question of man, and this is not the come. Let me I think I'm going to do it. I think I'm going to do it. It's a very sad and a very amazing. I thought there are other things that I'm going to do. Just if there is a central room, if there is someone, yeah, I'm going to do that. This is very important. Son éminence, en comprenant Nyame Somafo nous dit que l'Éternel a eu à compter 3 nations, donc il a décidé de transformer ces 3 nations en une nation religieuse. Raison pour laquelle il a choisi ces 3 nations, il dit que les nations dont l'Éternel a eu à choisir, il y a l'Israël, il y a Moussiri et il y a la Syrie. Il nous dit lorsqu'on parle de Moussiri, c'est la terre dont les Arabes occupent actuellement que l'Arabie Saoudite la met. Et il nous dit aussi que la Syrie, c'est la terre dont la nation ghanéenne y est. Et alors, les 3 nations sont l'Israël, Moussiri, qui est l'Arabie Saoudite, et aussi la Syrie, qui est le Ghana. Il nous dit que l'Éternel a envoyé Moïse au niveau de l'Israël, et celui donc a envoyé la religion de l'Éternel et l'écriture, qui est la loi de l'Éternel en Israël. Ainsi donc, il a envoyé le prophète Mahomet au niveau de l'Arabie Saoudite, et il a envoyé la religion qui est l'islam, et aussi il a envoyé l'écriture qui est la sainte écriture qui est le Coran. Présentement, c'est maintenant que l'Éternel a envoyé celui-là, donc le messager du dernier temps, a envoyé la religion actuellement la religion, donc son nom est à son Dieu Totonson. Et toute personne qui est sur cette nation ou toute personne qui est sur cette terre qui veut avoir la paix et qui veut avoir la santé. Et aussi, lorsque tu mourras, tu auras le royaume des cieux et avoir la paix dans le séjour des morts. Cette personne, il est obligatoire que tu quittes là où tu étais ou la religion dont tu étais pour te mettre dans la religion de l'Éternel qui est arrivée actuellement. Donc, son nom est à son Dieu de ton son. Alors, voici ce que son éminence, comme Nyame Somafo nous dit. Il dit c'est maintenant que la religion de l'Éternel est arrivée dans la nation ghanéenne. Nyame Somafo will continue with the teaching, and he has mentioned that, as he said, the Most High God have appointed 3 nations for himself, and that is putting religion into the 3 nations, and this religion are the religion through whom humanity must enter before they attain salvation on the day of judgment. For that reason, he allowed the scripture to be read to us in Isaiah chapter 19, verse number 24 to 25, explaining to us that the 3 nations that the Most High God have appointed for himself are Israel, Mizraim, and Assyria, said by the scripture, of which Ɔkrɔnkrɔnyi explained that Mizraim, as has been mentioned in the scripture that was read to us, it said it's explaining the true place that is called Mizraim, that is the land we call today Saudi Arabia. Then Assyria, as mentioned at the time of prophecy, are the people called the Akans. They are settling at this place called Assyria. It is this same Akans who migrated and have resettled in a nation called Ghana. And so Israel have been mentioned, Mizraim have been mentioned, and then Assyria, which is now Ghana, have been mentioned. Nyame Somafo said that the Most High God have promised that he's sending religion into the 3 nations. He sent Moses, he gave him a religion and a book which he took to the people of Israel. The same way he has sent Prophet Muhammad, may the blessing and peace of Allah be upon him, was also given a religion and a book which he took to the people of Saudi Arabia, that is Mizraim. It is now the turn of the people of Assyria, the Akans, the people of Ghana. And that is the reason it is this time that God's true religion or his true way of life have freed the nation Ghana. So Nyame Somafo said that at this time that God's true way of life have reached the nation Ghana,
anyone who seeks to live a life with comfort and with peace, and also would like to see himself out of all calamities that are befalling humanity in this end of days, and then at the end of it all would like to attain salvation on the day of judgment, then it is for you to stop whatever form of worship you belong to and come into the true way of life or the true religion of God called Asumdwe Ntontonso. Asumdwe Nkang. Amen. Dabo emri ela nda ojechu. Ndo de na bebe yedbe. Eyiza epon ya radio upon tension ya si nada. Impe bi ehu gotuma ko ahemanu obra wa amba ntontonso no. Son éminence Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo nous dit que lorsqu'on dit dans les derniers temps, nous sommes dans les derniers temps. Et lorsque tu enlèves l'Arabie Saoudite et aussi l'Israël, quand tu iras partout dans le monde entier, à part ces deux nations, personne de autre nation pourra avoir le royaume des cieux. Yakupo na mobo ahemanu ebe kasoko na kakabako. Na ahemanu kasin awaso osumu samdo esumu mu. Kakraba nso wo osun samde basa ana wo pa no paradise. Na paradise ana Abraham na asofo. Wo tse papa. Man tinya masam papa, ntse man wa egu so mo bren. Wo the paradise na Abraham na asofo. Ni so awo yepe na sa nyima. Na cha oda hwehwe Abraham. Na ase Isaac Abraham na ma ebien osoma wala ba oye Ishmael na onye Isaac na ekowem bi ehu nta abofo odi na moguru da ma bodu da bi. Son éminence Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo nous dit que l'Éternel fut créé deux royaumes. Et ces deux royaumes, il y a le grand et il y a le petit. Il nous dit que le plus grand est dans le ciel, le 7e ciel. Et il nous dit que le plus petit royaume est dans le 3e congrès du ciel. Et ce royaume, son nom est le paradis. Elle est réservée à la descendance d'Abraham. Il nous dit que la descendance d'Abraham, il y a les deux fils d'Abraham, il y a Israël et aussi il y a Isaac. Ce sont eux qui ont envoyé les deux religions dont on nous parle de l'islam et le judaïsme. Il nous dit que ce sont ces personnes-là qui occupent le royaume, qui est le paradis. Alors, nous devons nous poser la question, où est-ce que nous allons partir? Quelle est la descendance d'Abraham? Où est-ce que nous sommes? Et quand nous allons comprendre, nous allons vivre dans nos religions comme nous sommes dedans. Mais nous ne voulons pas comprendre la raison pour laquelle nous sommes encore dans des églises et on dit qu'on est en train d'adorer Dieu, mais ce n'est pas Dieu que nous adorons, que c'est que les Blancs ont envoyé et c'est ce que les Blancs ont semé en nous que nous sommes en train de suivre, mais ce n'est pas la volonté de Dieu que nous faisons. Na ahemanu kaso ohoma yasi na ensi enebe api ne weboy ahemanu kaso abobo. Il nous dit que le grand royaume est réservé pour le monde entier. Et il nous dit que c'est aujourd'hui qu'ils ont ouvert la porte du grand royaume qui est réservé pour le monde entier. Tama ahemani ilaje pa wa basa so ko nyina de membire ho na wo na iwo boy kwan na ntontonso api bi biara wo biara akran be papa. Il nous dit que tous les ennemis qui sont venus, ils sont dans ce royaume. Et ils ont ouvert la porte de ce royaume. Et présentement, ceux qui sont dans la religion qui est Asumdwe Ntontonso, ces personnes-là aussi ont accès à ce royaume. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo will continue with the teaching. Explain to us that in this era, Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said, anyone who will not belong to the true religion of God that have come now called Asumdwe Ntontonso, with the exception of those who are the descendants and worship in the Israelites form of way of life and then the Arabians form of way of life, they are those that will attain salvation. Especially if you are not part of them, Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said that you do not belong to the true way of life that have come now called Asumdwe Ntontonso. You should know that salvation will not be your portion on the day of judgment. He explained to us that the Most High God have created a heavenly